DVC ni nan kut kanin tlain ha July ni ko thongpang karak chimlai Chiram kul kopi haka khwa July ni ko a COVID-19 zot nakchak mi minung somruk la pakhat chek an si I tu chung a minung puruk COVID-19 positive an si Carson Hall minung somthum la pakhat chek mi chung a positive minung pali City Hall minung kul la kwa chek mi chung a positive minung pani le Nunu Hall a minung pakhat chek a si I negative a si tia HCMF Secretary Reverend Dr. Stephen Lian Hupling ni a Facebook a alangtar July ni ko chiram kul thantlang tidim le phalam a COVID-19 zot nak in minung puthum nun nak aliam thantlang khwa anun nak aliam mi hi Believer Chat Myamani angai mi Chinland Flower Private High School siang okpu rangchum asi I junior hai kwa in COVID-19 achon mi asi tia kan thai nihin tiang thantlang khwa a COVID-19 zot nak in minung pani nun nak aliam chang I COVID-19 zot nak achon mi minung sum sri tluk an si chang tia kan thai tidim khwa a anun nak aliam mi pi chingkhan yang ase e July ni re tidim khwa COVID-19 zot nak ngai lo chak mi minung hlai kwa chung a minung pathum positive an se July ni re song a kumsum thum la kumruk nu niang how dim thlasri naw poi leo zong COVID-19 zot nak in anun nak aliam ni hin tiang tidim a COVID-19 zot nak achon mi minung zakhat luk thlop an se e minung pukul ranglo anun nak aliam chang tia kan thai June phalam kho anun nak aliam mi hi Reverend Philip Taithluan ase e ama hi phalam Christian Minister Fellowship FCMFA ngun kyang tule phalam Baptist Association FPA Vice President 1 ase tia kan thai nihin tiang phalam kho a COVID-19 zot nak in minung kulani nun nak aliam chang e minung zali tluk COVID-19 positive an si chang tia kan thai July ni riat hakha khwa zong a COVID-19 zot nak in pu boy ornun nak aliam I nihin tiang hakha khwa a COVID-19 zot nak in minung pathum anun nak aliam chang hakha khwa a COVID-19 zot nak thloplew mi minung somko laprok an si tia kan thai COVID-19 zot nak achon mi le anun nak aliam mi fak ngai in an karna kalemyo a July ni kwa thok in kip a COVID-19 zot nak a thlop I si chun nak din kong a har samin ha chu TNT COVID-19 Center Pune LCEC a si an chun ha tia kan thai junior red kalemyo a COVID-19 zot nak le longshin mi mizo minung kulani nun nak aliam than I July ni khat July ni red tiang a minung zathum tluk nun nak aliam chang kalemyo khwa chu COVID-19 accounting afak chin langmang I July thla thok nu in chun in khat a minung pakul in minung somthum kar langmang anun nak aliam mi an si I uk nak lak nu in nihin tiang a COVID-19 zot nak in minung zanga ranglo nun nak aliam chang tia kan thai July ni red ni khat chung a Myanmar chung COVID-19 zot nak achon mi minung thongli le za la somthum la pani an si I uk nak lak nu in nihin tiang a COVID-19 zot nak achon mi an tambik ni ase July ni red ram chung a COVID-19 zot nak in anun nak aliam mi di lak minung soma la pakhat an se ram chung a COVID-19 anal thum nak chu nikhat afa chin lang mang leo a rakap uk nak tang a rintun kan du lau ti in ngandam nak lai rintun tu thong tampi CDM an lut I COVID-19 I thlopbul nak rian akal khawlo rakap ni CDM alut mi ngandam nak lai rintun tu zaka a rakap siboi in kan phi khar lai tia uk nak la tu rakap lut lai min ong lai ne arak chimna in chu ni hin tiang a hlo tlinglo ram chung hun kip a COVID-19 zot nak achon min ha chu ma le in chiu a oxygen I chok in I thlop chiu ase asina in ram chung hun kip lockdown rong le stay at home rong a oxygen chok oxygen atharun chapting a umlo tluk ase chang E anun nak aliam mi tampi chu oxygen I ton zo lo rong a ase nihin tiang Myanmar COVID-19 zot nak achon mi minung singkhat le thongsom ret le soma la panga an si chang E minung thongthum le zuruk la kul lakhat nun nak aliam chang Hello, dat minung la pau le nam na tu lio kan ton mi COVID-19 zot nak he a chian di lo cha a pumpak cheu ni irun vending le irarin ding rian kan ngei chom ha maronga dai khang han hau si rawin ten umri kon hau si zot nak ngai lau chek kha tin ha hau si her a chun khum jong kha tin ha hau si kan ma le mi za pi cha I zot nak kham nak kha si
Amerika ramdang petlainak Minister Anthony Blinken le Myanmar zatlang palai na chu July ni ret a Zoom conferencing in tonnak an ngei tia American ramdang petlainak Zoom ni athan hi tonnak a Myanmar rama zo ukphung kar hlan nak nushin chowo kilven nak le upadi nor ngei nak umkho than nak nga hun khat a rian 20 nak ding kong bepi in an chei I hi tonnak a Anthony Blinken ni zo ukphung umkho than nak nga achol chang mi Myanmar mi he American chu kan dir ti I nan ma he kan tang ti tia achim chun Myanmar nu le akir pi tu sarnak se nu shin chowo bornak se thil thalo atwa tu na chu an tu mi chunga ton vo lak tar ding le dan tat ding chu America chawza ni achaw hlan peng mi asi ti in American ramdang pe tlaina minister zung ni chathan achwa mia alang tar America ram si ni na phu American Bar Association ABA ni Myanmar ram ro anak pe tu da Aung San Suu Kyi le President U Win Mint tel in ram khel wang a ral kap ni le khi nak an tu mi vel te chu fak pi in kan dau kal ti in uknak la tu ral kap lut lai mi Aung Hlain sina cha an kwat ABA ni mi Aung Hlain cha an kwat mi chunga Myanmar ram uknak la tu ral kap tu sar na he ram chung upadi nol nge nak ter ding athami uknak sar ding zo ukphunga angkat mi upadi sar I chu he alak in rammi ukding timi Asian Bashan number si rammi ni thimi chawza an hnon mi le kumthong ni kumkul thim na result na upat lo mi he Myanmar ram ding thlu la jel nak na sho asi chucha a jendang te in kumthong ni le kumkul thim nak a rammi ni an thim mi chawza sina uknak pe than jok jok nushin chowo bor nak na to mi le rammi na tha non mi vel te zong nushin chowo kilven na upadi ni azul lai tia an lang tar ABA he America ram bechai boy na si ni na le upadi le thiam sang na an ifun tom nak phu pakhat ase e volei chung a zatlang bu aliambik pakhat a atal mi si tia BBC ni atel murhu he ningza ding selo zot nak kham tu se leng kan chuatik zonga murhu phil na lau se murhu kan mantik zonga kan nar le kan ka thaten hup khomi murhu mang naw se COVID-19 zot nak nei mi na kha tha sang pek le bom chan kho izom naw se yang kongram chen chung a ral kap le EPC ran twan tu ibom in meiman an hal na I chuban tuk meiman an hal na nu ni thum arau a bom vai ret apwa yang kongram chen san chang pang EPC zung July ni kwa jing lei pathat luk a bom apwak I jing lei panga le cheutluk lam ma jo peng number pali sang EPC zung zong a bom apwak ve June July ni kwa jing lei thiam thiam Mingkala dong EPC zong zong a bom apwak ve July ni sri leo zong a tamwe tengkan chun le than taya EPC zong pol zong a bom arak pwak ve ral kap le EPC ibom in meiman hal asinu a hiban tuk in bom apwa hi ase meiman an pek lo nak in cheu khachu mai pek ti lo mi zong an tia BBC ni atel ral kap okna council ni jun thlathok in ram chung siang in ahon mi chu COVID-19 zot nak rong a July ni kwa thok in zer chung siang in pumpak siang in yak nak lai siang in le adang dang chon nak hon mi pok pok khar ding in athan ral kap okna council ni jun ni khat a ram chung siang in kip an rak hon tar hana in siang in alut lo siang hak chia an lo tluk arak si tia RFA ni atel Nyamaram le taluk ram ji ke pol chu Nyamaram chung COVID-19 anol thum nak ronga July ni ret chung swimelam pleng ni thok in khardi an si Nyamale taluk ram ri ke pol phi mi hi nilhei li in nikol ni khatyang araw khautia ram ming hak tu pakhat ni achim July ni ret in ram ri ke khardi an si cha a ram ri thiu promoter zat ni lang lama an tang tia BBC ni tia tutan thongpang than ko mi hivial se thongpa angai tu nan di lak chunga nulom nak tampi kan nei